no, 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 no. Ariwat, ariwat kay dita kakabsat ko. Tangal daw kakabsat kat agala tayo maninan ti ariwat. At datay dito'y kabakiran tata kakabsat ko. Grabe nga talaga dagiti nagdadakkel nga mata kakabsat ko. Kasla plus light ko naman. Taapay na kunak nga naglaing dagiti nagdadakkel nga mata kakabsat ko. Taday ito'y ni nagdadayo kami pay lang kat nakitak day ito'y agoy uyaoy dito yun ne. Nga nakasilsilan. Muk nga talagang ariwatan kakabsat ko ra tayo. Talaga nga hang ko nga ininggaan nakakabsat. Kunak nga kailangan ngagsardeng kami. Tadda nakitak nga god. Kunak asumuling sumilap. Iso nga makita yung tatatay ti kapsat yung nga madama agal-ala ti ariwat. Paring kakabsat na awan ti uleg. Gidya nga makaamot ti ariwat kakabsat. O daytoy kakabsat. Ti bulong ti ariwat. Ugot ti ariwat. Sumuling sileng nga kasaday yung 5 fingers nga kunada. Ngem ti raman nakakabsat kat medyo malsam-alsam. Perfect na ikan ti bagguong kinagado nga sili kakabsat. Pakbutong nakabsat. Kinatapay ni nagkuna nga mabalin ka no nga ilook ti lamus. Dasak tumamot day tangaluto kakabsat. Ang kupay nga napadasan nga inlaok ti lamus daytoy ariwat. Tarigat ti agala kakabsat. Tanag nga nga to. Kat uray ko en lagto-lagto kakabsat ko. Tano lang magawat ko. Kahaan nga pumayag day ti kabsat yo nga agawid nga han na maala amin. At lalo dagiti nga naglalang tunay kakabsat ko. Singlang tuyo kakabsat ko syempre. Una yung tiragragsak nga di ti kabsat yun. Kaslagpay so nakakita ti balitok kakabsat. Unog ko. Tagi ka nga makaammo ti balitok. Pungarod tang tumagaw at gijayon ay kat mapantay diti sa bali nga pwesto kakabsat. Nakita yung nagadunay nga guuyaoy nga naglalang tong ariwa. Ay na, no adda kay lang kumadito'y kakabsat ko ay kasi siguro ma-enjoy yung mati agala. Lalo taabay mismo ti dalan kakabsat. Ngem ay talang kakabsat na nagado ti agkagat. Ngem mabalingat ta kakabsat ko. Oray kagat-kagat ang daktila mo kuno anya nga insekto di tawag lang ulag kakabsat. Tasabali na usapan daytan. Baka no makakita naktuulog kakabsat kat baka balin na ka champion ti kapapartakan ti pinagtaray. Alaan tayong aming kakabsat ore dagiti nagaganos nga bulong orang ugot uno rangaw ta naimas latta. Bay am nga aguray dagiti kakaduak no makaungot da kung makaungot da awang pakialam kakabsat ko. Basta siya atal alaat nga gold tatakit hang mga palabsan dagitoy ay kat alat-atak aming kakabsat ko kasi makita yung mo. Syempre hantay nga parutin kakabsat ta subyanan tayong tumaninan ne aglalo taabay lang ti kalsada kakabsat ko. Excited nga rin ti kabsat yung nga mangluto kin manglamot daytoyan ariwatan kakabsat. Tani oray madama pa lang agal-ala ay kat agkat-katay nagtugtugtog ti liwat ay ti kabsat yun. Ay nakakabsat nagadong mo talaga hang magawat ay ti kabsat yun. Lagto-lagtog insala-salak pa yun ang kakabsat yung talagang ko talaga maala. Adupay kakabsat ni mabalin nga maala na eh. Ngam kabubutang mo't kakabsat ko tabaka adda tagban-bantay dita sirok na. Awan mo ka daw ti kabsat yun